mukondora zose Buramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira. Perezida wa Burundi ndayishimiye avuga ati nyamuneka mwitonde rwose mukenyere duhangane isaha n'isaha, ati murazi ko umwanzi wacu duhorana nawe ndetse ati kandi turaziranye, ati mwebwe nimugire ikibazo rwose. Ubona perezida w'igihugu cy'u Burundi ndayishimiye yabwira abaturage be rwose ngo ntibagira ubwoba ngo ari tayari kuba yarwana. Twese n'uw'Inyanza arakariya ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma azoba araha. Avuga ati wana buri Murundi ahantu hariho hose ngo agomba kuba hari ngo akaza kurwana ngo nk'impene ukunyene. Ati ntago bagomba gupfa nk'abakongomani ngo bapfa nk'imene rwose. Ati wapi yumvira nawe perezida kweli. Abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Abantu bakica nk'impene ukunyene. Hari abantu b'abagabo bakanura. Perezida w'u Burundi ukomeje kugaragaza ubwoba ndetse n'impungenge ko ngo u Rwanda rushobora ngo kumutera, we agaragaza ngo ko yiteguye, akangurira abenegihugu kuba tayari ngo bishyire hamwe ngo bahangane n'u Rwanda. Avuga ati twebwe ntabwo dushobora gupfa nk'abakongomani ngo bapfa ngo bapfuye nk'ihene. Gusa aho ngaho ushobora kwibaza uti perezida nk'uyu nguyu ntabwo yagombye kuba ajya imbere y'abaturage ngo avuge imbwirwaruhame nk'iyi ngiyi. Ibi ntabwo ari uku yagombye kuba bigenza. Hari inzira bicamo y'ubwumvikane, ariko gusa nawe wasubiza amaso inyuma ukibatse arapfa ikintu u Rwanda. Buriya Abarundi ntabwo tuhagombye kuba dupfa ibintu nk'ibi ngibi tutazi inkomoko yabyo, ibintu birabo bidafite shinge na rugero. Tuvuga rumwe n'ururimi rumwe buri Kinyarwanda, there is no different. Gusa nyine politiki buri bihisha ibintu byinshi cyane, ariko ibi ni bimwe mu bigaragaza ko no mu Burundi rwose afite ikibazo cy'ubwoba, afite ubwoba bwamurenze. Uzotuvyoga tuza mu vyoga. Emwe aho emwe Kwitegura ntimugire ubwoba. Ni mu Mugesera murazi nanje kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha. Murabibutse izina ryo mu Kirundo. Uzi icyo bita kwikirigita ukanisetsa ukaniseka. Abanyarwanda bivuga neza, ibi babyita kwikinisha no kwikinisha. Abantu murimo kunyumva neza rwose, reka twikorera imirimo yacu. Abantu bakomeje kuvuga ngo nyamara ngo ushobora kuba byakaze ngo wamfiye. Reka mbabwize ukuri rwose, ibi nibibatera ubwoba. Dushyira umutima hamwe, twikora imirimo yacu y'iterambere, tureke kujya mu bintu bitanatureba. Gusa natwe isaha n'isaha biramutse bibaye bakavuga ati hari ikibaye, imbaraga z'igihugu turahari, tugomba natwe kurwana ku gihugu cyacu. Ariko mari impungenge rwose nk'uko abakuru perezida wacu akunda kubivuga ati mukore imirimo yanyu, twikoreye dupagase ibindi hari ababishinzwe. Niba ngombwa basana twitabaza, ariko turahari cyane nk'abana b'igihugu. Iki ni igihugu cyacu, tugomba kukirwanirira. Gusa inzego z'umutekano zirahari nk'uko perezida ahima kubivuga ati twebwe ati tuzakomeza dukaze umutekano, dukaze ubwirinzi bwacu. Icyo cyo rwose cyote tuyishyireho rwose umucyo. Abantu twikoreye imirimo yacu, twishakire business zitwungura isaha n'isaha, twige, twigishe, duhinge, dusarure, turye, tudamarare rwose. Umutekano ni wose, hatagira umuntu ugenda kuri ibi bintu cyane ngo perezida w'iki gihugu yavuze gutya na gutya. Ibi ni ubwoba. Iki ndakibabwire ntimujya mu mukondora zose.